Sur. Dedek. Alaina rahmataka ya zalali wal ikram. Mantap. Wa qurab bizidani ilma warzuqani fahma wa alhiqani bis salihin rabbi zidani ilma warzuqani fahma wa alhiqani bis salihin birahmatika ya arhamar Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu birragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang
umur ke-30 mempersatukan bangsa. saat peletakan batu Hajar Aswad mulia genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Ya rayo kapi deh. Allahu kafi ya buna kafi usodana kafi ojadana kafi ikui kafi kafana kafi wajah kafi alhamdulillah. Jangan duduk di depan pintu. Lihat debu, ambil sapu, hias hidung ghaibah damu. Jangan tinggal ke sholat 5 waktu. sungguh indah mandi taman. Kupu-kupu berterbangan tiap hari baca Quran. Jangan lupa sholat. Allahu kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Namanya Nahla dan Zahra. Ya hasillah baikung indah. Rajin puasa sedekah, semoga termasuk surga. Ayo teman-teman semua, ikatkan ikatkan takwa. Saya ibu Umi dan Abi, semoga hidup kekal bahagia. Amin amin ya rabbal. Amin. Amin ya Allah, masya Allah. Lanjut ayo bareng-bareng Bapak doa ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam. wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi qadri khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallahu minal alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil. Iya, ayo baca salat takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira. Pendek. Suaranya, Kak. Subhanallahi wa ta'ala Fataras samawati wal ard wa ma ana minal musrikin. Semangat. Ya wa mamati lillahi rabbil alamin. Asyarikahu wa lidzalika umirtu wa ana minal Limin. Lanjut. Ruku. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allah
Ayo, sami Allahu liman. hamidah. Terus Rabbana walakal hamdu. Ede. Wassamawati Semangat. Wamil umasyita. Wamil umasyita min syai'im ba'du. Sujud. Allahu akbar. Subhana rabb a'la Bihamdi subhana rabbiyal a'la. Bihamdi subhana rabbiyal Duduk. Allahu akbar. Rabbik Irhamni wajuburni warfa'ni. warzuqni wadni wa afini wa'fu anni. Iya, terus atahiyat langsung. Tahiyatul Mubarakatus. sholawatut Semangat. thayyibah. Assalamualaikum Ka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum na ala ibadillahis sholihin. asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Alihi sayyidina Muhammad. Masya Allah, oke bagus. Saya dari Jahra sini, Jahra. Ayo teman-teman, terima kasih sudah like teman-teman yang sudah menyimak ya. Sekarang dari Jahra teman-teman nih, dari Jahra akan membacakan surah An-Naba teman-teman ya. Usianya baru 4 tahun teman-teman, Masya Allah. Orangnya cantik, kecil, imut ya. Tapi suaranya merdu teman-teman nih. Ayo ini deh. Orangnya cantik teman-teman nih. Orangnya kecil, cabai rawit teman-teman. Masya Allah usia 4 tahun teman-teman. Ayo sini. Sayang, mau di sini aja bacanya. Di sini aja. Sini pindah saya sini. Nanti terjatuh. Nah teman-teman ya, jangan lupa like dan subscribe teman-teman ya. Kita ubah nama channel ya jadi Ngaji Hitam Putih teman-teman. Ya. Bisa. Ya teman-teman ya, surah An-Naba teman-teman ya, surah An-Naba yang mau ikutan silakan bareng dari Jahra nih. Ayo, cepat, udah malam. Ayo cepet. Pintar. Minum tolong Kak, Jahra, Nahla. Itu ada. Ada. Mana mic-nya sini. Sini. Mana habis? Ada dari mana? Tapi di prank ya. Ayo sini. Saling bantu ya. Ayo teman-teman ya. Ayo dari jalan nih. Ayo dek. A'udzubillah. Ini mana matanya itu? Mana matanya? Kegedean. Oh gedean. Oh iya gedean. Ayo. Tapi cantik ya. Ayo. A'udzubillahi minasy. Tutup malu. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjuk. Amma yatasaalun. Kasih. Dikit banget. Udah, ayo. Minum dulu teman-teman ya. Aus teman-teman biar pintar kan kalau minum. Mesti bensin dulu. Iya. Lucu teman-teman ya kayak boneka ya teman-teman ya. Lucu kecil masih teman-teman, Masya Allah 4 tahun teman-teman yang masih bayi imut. Ya. A'udzu billahi minasy. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amma yatasaalun anil bayyinatin alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamun. Summa kalla sayalamun. Alam naj'alil arda mihada wa jibala awtada wa khalaqnahum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna lakum sab'an shidada. Masya Allah. Wa ja'alna al-layla waja wa anzalna minal mu'minati ma'an sajjaja bisa biya bangun bata layan nadin afafa inna yawma fa'ikan amikata yawma yunfa isrui fatatuna faja ahyari sama wakana sebuah asyirati
كاذبا فكان صوابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا يا حميما وغسقا جزاء وفاقا إنهم كانوا يأتون سبا وغسقوا بآية إن كذبا وغسقين أشهد كتابا رزقا فنجدكم من العذاب أن المتقين مفازا حدائق أعنابا كويبا صعبا وقسم بها ويسمعون فيها وقوى كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا وبالسماوات والأرض وما بينهما ما يملكون من كتابا يوم يقول وما يكفى ذلك هم يؤمنون وما وقوى صعبا ذلك يوم الحق Masya attaqadha ya rabbihi ma'aba. Inang jana ko nga sa bangkay kaya mayong mamang kada macada mayaku kafiran kaya kunci coba. Masya Allah ya teman-teman ya, kecil-kecil tapi cabai rawit teman-teman ya. Suaranya Masya Allah ya. Lanjut teman-teman ya, surah An-Naziat Masya Allah teman-teman nih. Dia nggak mau, dia nggak mau teman-teman ya. Udah suaranya libat ayo nyai, ingat nyai. Ayo mutai, ayo alibata teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo alif. Ayo. Alif bata sajim ha ha dasa wajai sin sa data sa'an wal faqo kafa minun wa ayam raya. Ini Bang Abi. Alif ba ta Bang Abi tungguin. Ayo alif ba ta sa jim ha kha dal zal ra zai sin shin sad dad ta za ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Oke, itu dia teman-teman ya, Masya Allah. Lanjut teman-teman, surah Al-Fatihah teman-teman, silakan mengikutan ya. Ayo bareng-bareng dari Zahra nih teman-teman ya, usia 4 tahun teman-teman ya. Ayo bareng-bareng. Matanya itu mana itu? Kok ketutupan riben iki? Aneh kali matanya itu. Mana? Ketutupanmu kena. Kumaha iya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ayo. Aduh. Nyai ini. Ayo, kul. Ayo, kul. Ayo. Bener dong. Masya Allah. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, terus ini. Kul. Minum aus. Minum teman-teman ya. Biasanya minum, habis minum nih jadi suaranya jadi pasek nih. Jadi tartil bacaannya jadi betul semua. Ketutup jadi gelap. Jadi gelap, iya makanya ditutup ya. Harus dibuka. Kalau itu kan takutnya ada pocong. Udah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tadi gelap, Iya. saya ini Iya, sekarang terus? jadi Udah apa? terang. Alhamdulillah. Ya bagus, terang ya. Tuh. Iya itu alhamdulillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kul. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbil falaq. Oh iya benar. Iya. Kul ayo ulang-ulang. Kul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'qad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah. Terus. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Ayo, kul. Kul. Ayo. Cepat. Kul. Kul
Qul huwallah. Wallahu ahad, samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Apa jada biya biya taba. Ma'aktahamu ma'uwa ma'kasba. Asana mizatahabu wa ma'tuhu ma'tahadaba. Fiji diharum masada. Masya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jana suwai wa fataitan nasaduna fi dinina khoja. Wasabbih bihamdi rabbika tafir. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budna. Ulang. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budu. Antum ma'buduna ma'budu. Ana a'budu ma yadin. Ya, Masya Allah. Bismillah. Ayo. Nah, bercanda mulu nyai. Ayo, bismillah. Ayo. Nyai ini aku maha ayo. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Inna akainaka qayyasa bila. Najanya kawabata. Bener. Bismillah. Ayo. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bidin fadaika ayyadujudin. Terus wala yahuddu Ta'amil miskin ayu misoi. Adzinahum amsadim sahun. Adzinahum yuwauna mauna ma'un. Masya Allah. Bismillah. Kegedean. Tapi cantik kok. Cantik banget loh. Masya Allah loh. Kayak princess. Bismillah. Apa? Terang tadi jantan besar juga. Lebih besar segini nih. Jahat besar. Di soleha. Iya, beda dari. Iya, cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo terus. Kali. Iya, fi qaicin iya fi atasita ya saifa ya budu apa ada baisa si atahamui. At'amahum. Ulang. Allazi at'a. Amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Masya Allah. Bismillah. Ayo. Bismillah. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo alam. Antau kaifa fa'abuka biasa bifi am yada'a kaidahum bitutri asa'in dayona babil tamihim bihiyati min sitjil faja'ahum ka'asi makul. Masya Allah. Bismillah. Ayo. Bismillah. Lagu mulu. Ayo kan. Bismillah. Udah Aisyah ayo. Bismillah. Ayo kan tadi tawa-tawa jadi nggak ngantuk. Ayo bismillah. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul. Ayo ikut berada masalah di dalam ada ya taman nama akhala ayo masalah bersama ada kamu tahu Allah mukadata atitata wafida innaha musadafia mari mumadada. Masya Allah. Sini lihat perhatikan dah nih tunjuk. Bismillah. Ayo bismillah. Itu mah setan, godain setan itu. Ayo, jangan mau sama setan. Ayo sini. Bismillah. Ayo. Setan kan godain bilang ngantuk. Udah gitu mau setan. Jangan mau lawan. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, wal. Ayo. Wal asri. Itu belum ya? Ini belum wailul ya? Ayo. Wailul ayo. Bismillah ayo. Ya maniyim. Wailul. Ayo yakul mare masaji ya mama wadada ya sabana ma wada. Ayo masana si utama. Amada kamada. Ayo mukata tata tata mafida. Nama ayo musada. Nah ayo musada.
Sampai di mama dadah. Sadaqallahul azim. Masya Allah ya teman-teman ya. Masya Allah. Semangat teman-teman ya. Doakan ya Derajara ya biar bisa istiqomah teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Sekarang kita baca Iqra teman-teman ya. Mana teman Dek? Iqra Dek. Iqra 4 ya Dek? Hah? Iqra 5. Hah? Iqra 3. Iqra 3 teman-teman ya. Mana kemarin? Hah? Mau pindah halaman berapa? 15 ya? Ya teman-teman ya. Halaman 15 teman-teman. Iqra 3 teman-teman ya. Silakan mengikutan ya teman-teman. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bis. Minum. Minum teman-teman, haus. Tahu udah minum jadi pinter nih. Nyai pinter nih. Ayo. Tunggu sebentar teman-teman ya. Derajatnya sedang minum ya. Nah, habis. Tuing. Ayo. Bismillah. Masih ada? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kak. Kak. Sakit dengan. Ininya, kecilan kali ya. Itu tuh, cakep tuh. Nah, gini. Nih. Ini nih. Nah, gitu dah ya. Ayo. Kaza, ayo. Kaza ika samawati bi ayatina fabatira hamilati qadiyalaha asifata fasyati bidonini hayata wajah alani bilisanina ibadihi watogina fahijaba hafizina hamidata wa asyira ahadisa wa ilahi biyaminika ya abihi sohi batihi Lagi. sohibatihi wa ahirihi. Masya Allah. Bismillah. Ya, yang cara berpindah yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kazaika. Rambut. Iya. Terus, pinter. Lanjut. Ayo terus. Sama wati bi ayatina fabatira hamilati odiyalaha asifata fasyati bidonini. Terus lanjut, ayo. Wahayata waja'alani bilisanina ibadihi watogina fahi
hijaba. Masya Allah. Terus, yang terus. Hafizina hamidata wa asila ahadisa wa ilahi biyaminika abiya bihi sahibatihi wa ahirihi. Masya Allah, pintar, bisa pindah ya. Sekarang ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kazalika samawati bialihatina fabautila hamilati radiyalaha ashifata asifata fasyati'i bidonini la hayata bidonini mana? Ini benar ya. Waja'alani bilisanina ibadihi wa taghina fahijaba hafizina hamidata wa ausila ahadisa wa ilahi biyaminika li abihi sahibatihi wa akhirihi. Masya Allah, hebat. Bisa pindah dari ini ya. Yes. Iya, yes. Ini apa nih? Iya. Iya. Apa ini? Iya. Iya. Babi bu tatito. Masya Allah. Jajidu. Hebat. Dadidu. Da dudidi. Dudida. Dudidu. Masya Allah. Fa'ala. Fu'ila. Kataba. Kutiba. Qara'a. Quri'a. Doraba. Duriba. Hasuna. Fahuwa. Wa. Mi. Ya. Muna. Dohuma. Ju'a. Kola. Uba. La'ama. La'uma. Wajuru. Azuma. Kasura. Usuru. Iya, pinter. Ini apa namanya ini? Nih. Ya. Muna. Ih, pinter. Segini deh ya. Sekolahnya lancar, nggak bisa sekolahnya lancar. Sadaqallahul azim. Jilid teman-teman ya, Masya Allah teman-teman. Sejarah udah bisa teman-teman ya, halaman 16. Tandain sana.
ketiga halaman 16 teman-teman. Sekarang teman-teman ya, Zahra baca jilid 2 teman-teman ya, jilid 2 metode Umi teman-teman ya. Warna kuning ya. Yang mana Dek? Indah. Kemarin pindah ya. Baban nih Dek. Baban, iya ini teman-teman ya. Halaman 22 teman-teman. Halaman 22 ya, ayo. A'udzu billahi minasy Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beda lagi. Iya, ayo. Maman. Hmm. Kolama. Hmm. Kolaman. Hmm. Baban. Hmm. Zahaba. Zahaban. Hmm. Dadan. Hmm. Baladan. Hmm. On. Hmm. Basyara. Hmm. Basyaron. Siap-siap Kak. Kokon. Siap-siap. Syafako. Hmm. Syafakon. Hmm. Kakan. Samaka. Hmm. Samakan. Hmm. Lan. Amala. Amalan. Hmm. Wawan. Huzuan. Masya Allah, lagi bareng Nabi ayo. Gampang. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Maman. Maman. Kolama. Kolama. Kolaman. Kolama. Baban. Baban. Ini apa di? Kolama. Kolama. Kolaman. Iya. Lupa. Baban. Baban. Zahaba. Zahaba. Zahaban. Zahaban. Dadan. Dadan. Balada. Balada. Baladan. Baladan. Roron. On. Basyaro. Basyaro. Basyaron. Basyaron. Kokon. Kokon. Syafaqo. Syafako. Syafaqon. Syafakon. Kakan. Makan. Samaka. Samaka. Samakan. Samakan. Lalan. Lalan. Amala. Amala. Amalan. Amalan. Wawan. Ini Wawan. apa? Amalan. Wawan. Lupa. Wawan. Huzua. Huzua. Huzuan. Huzuan. Iya lagi. Maman. Ya, ini bisa pindah ya, Dede ya. Ini coba tes. Bisa nggak? Bisa. Coba tes. Hajaran. Jabalan. Uzan. Iya bisa. Komaun. Komarun. Salah. Komaron. Iya. Kok jadi komaron berarti harus warna dong. Iya. Ini. Mak. Mawadon. Hah? Mawadon. Dontol. Dontol apaan? Ini. Fu. Futon. Syajaron. Amalan. Kuburan. Hasadan. Ajaban. Hujuan. Hujuan. Syakaron. Syatoton. Hukuban. Jadi bang. Iya. Bannya mobil. Bannya mobil iya. Ayo nak. Kan mobilnya rodanya kempes. Terus diganti jadi ban. Ya iya jadi ban. Iya terus nak ayo. Nafaron. Amalan. Uon. Usulan. Naharon. Jadalan. Ahadan.
syaraban khadiran Hmm. syashidan. Iya, pintar. Masya Allah. Segini ya. Pindai. Sadaqallahul azim. Pindah. Sini Kak. Pindahin. Apa? Pintar. Dah. Pandai udah tuh dah. Nah, sini baca ya surah Dah lagi. surah Abasa. Naziat ayo. Ya teman-teman ya. Sekarang karena teman-teman nih teman-teman ya. Surah An-Naziat teman-teman. Ya teman-teman ya. Cepet Kak. Aduh, kumaha iya nih. Bilang tadi siap-siap. Ayo Tan. Lama kali kau. Di sini. Pakai, iya. Ayo. A'udzu billahi minasy. Iya. Mau main? Ini yuk, teman-teman ya. Sekarang kenal teman-teman nih ya. Di sini Kak, Kak. Ayo. Ini teman-teman ya. Kanahla baca surah An-Naziat teman-teman. An-Naziat bersama Kanahla. Orangnya cantik teman-teman, baik hati. Pakai ini ompong tapi cantik teman-teman. Ayo. Teman-teman ya, Masya Allah teman-teman nih. Wow, cantik kan teman-teman ya, Masya Allah. Orang yang baik teman-teman, suaranya merdu. Ayo An-Naziat. Surah An-Naziat teman-teman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo An-Naziat. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nashta Wassabihati sabaha Fassabiqati sabqa falmudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah Tatba'uhar radifah Qulubu yawma izin wajifah Absaruha qasi'ah Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah Iza kunna izaman nakirah Qalu tilka idzan qarratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idzahum bis-sahirah. Hal ataka hadisu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra fakazzaba wa asa summa adbara yas'a Fahsyara fanada faqala ana rabbukumul a'la Fa'aqjahu lahu naqalal akhirati wal ula Inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha Antum asyadu khalqan amis sama Ubanaha rafa'a samkaha fasawwaha Wa aqtasha laylaha wa akhraja duhaha Wal arda ba'da zalika dahaha Akhraja minha ma'aha wa mar'aha Wal jibala arsaha Mata'an lakum wa li'an'amikum faiza ja'atit tammatul kubra Yawma yatazakkarul insanu ma sa'a Faburizatil jahimu liman yara Fa amma man tagha wa asara al-hayatad dunya Fa inna jahima hiyal ma'wa Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa
fa inna jannata hiyal ma'wa yas'alunaka anis saati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Masya Allah teman-teman ya. Lanjut teman-teman ya. Surah Abasa teman-teman ya. Ya bismillah. Teman-teman biar haus. Surah Abasa teman-teman ya. Ayo bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka Au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istagna amma man istaghna fa'an ayo amma man taghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a zakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakla wa hadaiqa gulba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis saqa yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum ma izin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Masya Allah sempit. Ayo bismillah. Surah apa? Surah At-Takwir ya teman-teman ya. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu kadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isyaru uttilat wa izal husyirat wa izal biharu sujirat wa izal biharu sujirat wa izan nufusu zuwijat wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat wa izas suhufun nusyirat wa izal sama'u qusitat wa izal jahimu su'irat wa izal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawari kunnas wal laili iza as'as wa subhi iza tanafas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsy makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaithanir rajim fa aina tashabun in huwa illa dzikrun lil alamin
liman syaa minkum ay yastaqim. Wa tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Masya Allah. Lanjut surah apa kak? Al-Infitor ya teman-teman ya. Surah surah Al-Infitor ya teman-teman ya. Bareng-bareng ayo. 8 bisa ya. Iya 8 ya. Hebat, terus dong semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'u fatarat wa izal kawakibu tasarat. Wa izal biharu fujirat wa izal kuburu bu'syirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Kalla bal tukazibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wama hum anha bigaibin wama adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Masya Allah teman-teman ya. Lanjut surah Al-Mutaffifin ya teman-teman ya. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Ngupil ngaji ngupil. Ayo. Wailuy. Ayo. Jorok ih. Malu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wailuy. Ayo ayat 10. Ayo. Wailuy. Ada. Wailuy yauma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Wama yukazzibu bihi illa kullu mutadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Qala innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Qala inna kitabal abrari lafi illin. Wama adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim maktum kitamuhum mis fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Aina yasrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yathakun wa iza marru bihim yataghamazun fa iza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa iza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yathakun 'Alal araiki yanzurun.
Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Masya Allah, teman-teman lanjut ya. Wow, ini surah apa itu kak? Al-Buruj. Al-Buruj, Masya Allah. Lanjut teman-teman ya, surah Al-Insyiqaq. Sama Buruj. Iya. Buruj. Iya, ayo. Lanjut surah Al-Insyiqaq teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yang qalibu Pendek. Wa yang qalibu ila ayo. Wa yang qalibu ayo. Ayo fokus. Wa yang minum. Aus. Nah, teman-teman aus teman-teman ya. Ayo. Dan dikunyah pelan langsung blok gitu, kunyah lagi cepat udah mayem ini sudahlah sudah habis, kau jangan pengen aku lagi. Enggak apa-apa udah. Ayo. Aman? Alhamdulillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa yang qalibu. Ayat 9. 9 ayo. Wa yang qalibu ila ahlihim masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi alhamdulillah masrura innahu zanna alayyahur. Alhamdulillah. Bala inna rabbahu kana bihi Basyira. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa iza quri'a alaihim qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Masya Allah. Lanjut teman-teman ya surah. Jatuh deh. Oke, jatuh. Bismillah. Surah apa Kak? Surah Al-Buruj ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama. Ayo. Wassama izatil buruj. Buruj. Wal yaumil mau'ud. Wasyahidin wa mashhud. Nah, katanya 8. 3 doang baru. Ayat 3 ya. Shadaqallahul azim. Masya Allah teman-teman ya. Nahla sudah surah Al-Buruj usia 7 tahun teman-teman. Baru kelas 1. Baru kelas 1 SD teman-teman, doakan beristiqomah teman-teman ya. Ini ya, Masya Allah. Wow, semangat teman-teman ya. Ngajinya bareng-bareng ya. Ayo, surah halaman 13 Iqra 6 teman-teman, Kakak Nahla ya. Abi kapan ya? Ya, Iqra 6 halaman 13. Jilid 4
Iya, kok nggak dikasih ya? Kenapa ya? Tanyain apa tanyain? Mau sajanya. Saja kok nggak boleh bawa pulang gitu. Coba tanya. Besok. Iya, coba. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lancar, rutin, ayo. Ya. Tak. Ayo. Satu itu. Satu. Ka. Hmm. Angta. Hmm. Wa angtum tutla. Hmm. Mang ta tawa'a. Hmm. Ang takulu. Hmm. Au ak. Nang tum. Hmm. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Inna nahnu nazzikra wa inna lahu Wa inna ya, nun tasdid tahan, tekan ya 2 harokat, terus nanya panjang. Wa inna ya, ayo. wa inna lahu lahafizun. Ya. 2. Dua. Sa bil unsa wa kuntum azwa jang salah sah khalaqaz zakara wal unsa mislu hazzil unsayain alal hingsil azim wa raihanu wa jannatu naim. Masya Allah, ayo lagi. Bismillah, ya lancar, udah. Yang bener. Sisa 2 lagi. Iya, 1, ayo. 1. Ta. Mm-mm. Anta wa antum tutla. Mang tatawwa'a. Ang takulu. Au ak nang tum. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 2. Sa bil unsa wa kuntum azwaja yang salasah. Ya. Khalaqaz zakara wal unsa mislu hazzil unsayain alal hingsil azim wa raihanu wa jannatun naim. Wajannatu. Jannatu naim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, ta. 1. Ta. Anta Angta. wa antum tutla. Wa angtum tutla. Wa antum tahan. Antum kan tahan ya, ditahan 2 harokat. Sama-sama dibaca samar dengung dan ditahan 2 harokat. Wa antum tutla. Wa angtum tutla. Ini pendek.
wa antum tutla. Wa antum tutla. Man tatawwa'a Man tatawwa'a an taqulu an taqulu au aknantum au aknantum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ayo. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Bisa Kak. Bagus. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayo. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dua sa Bil bil unsa unsa wa kuntum azwajan salasa wa kuntum azwajan salasa khalaqaz zakara wal unsa khalaqaz zakara wal unsa mislu hazzil unsayain. Ya, mislu hazil unsayain alal hinsil azim ala hinsil azim wa raihanu wa jannatu na'im. wa raihanu wa jannatu na'im. Shadaqallahul azim. Besok pindah ini. Yes. Ye, coba tes satu doang ini, tes ayo. Ini ayat 3 ya? Bukan ayat 3, nomor 3. Nomor 3 hurufnya jim. Jim 2 maju jadinya ju. Ayo tes nih. Lumat ti'um kholi lasmanad torruhum ila azabin Ghaliz. golis. Nah, ini tanwin bertemu sa nih. Tanwin bertemu sa. Tuh, sa sama dibingungkan. Kan tanwin nih. Ya kan? Tanwin kan pasatain kan? Qalilan summa. Tuh, qalilan tidak boleh dibaca qalilan, tidak boleh. Salah, ya. Dibaca qalilan summa. Salah, ya, dosa. Qalilan summa nadtarru gitu ya. Coba ulang nih. Numatti'uhum. Ayo, kalau dong. Ini dong, ayo qalilan ayo. Qalilan coba tes. Qalilan summa. Ya, sadaqallahul azim. Ya. Ayo. Mau itu enggak? Nyanyi apa? Selawatan ayo. Apa? Selawatan ayo. Iya, selawatan ayo. Ayo. Teman-teman ya, ini akan ada teman-teman nih selawatan. Ya, karena ini tuh basah. Ayo. Selawatan teman-teman ya. Ayo. Di sini. Kalau kapi apa dia? Aku kapi. Ayo dong, kopi ludah. Ayo, apaan? Cepetan, ingetin. Kamarun. Ayo hijau, ayo. Mulai, ayo deh. Ayo teman-teman ya. Ayo. Oh ya ada dah.
Ayo, Dek. Atau udah mulai. Tangannya Tangannya gini, pakai mic. Ulang. Ulang. Ayo. Ayo. Gini. Allahu gitu. Kencang. Fokus. Sapu, iya hiduplah tahu yang hingga kesadian sungguh indah main di taman kupu-kupu berterbangan tiap hari baca Quran jangan lupa sholawat au kami ya bulan kami kesana kafe ajaran kafe iko ya kafe kafana kafe ayah kafe alhamdulillah namanya dah dan jahat dihasil haiku indah rajin puasa sedekah semoga telah masuk surga marilah teman-teman semua jika ayah jangan takwa saya Ki Guru Umi dan Abi semoga hidup kekal bahagia. Masya Allah, hebat. Dek, kakak ini minjem Dek, Ang Dek apa Dek? Ini mic-nya minjem. Mic-nya. Oke. Ayo, adek. Adek, ayo. Diri. Ayo, Dek. Atau ayo teman-teman ya. Kanahla. Iya, ayo. Atau udah mulai. Oh iya adek yang jilbab biru. Terus, fokus. Namanya Kencang. Aiswa Nahla. Terus. Umurnya 7 tahun. Iya. Aslinya hebat. Terus. Papa ayo. Papa aman. Terus. Oh iya. Diri. Ayo. Oi. Oh iya adek yang jilbab merah. Namanya Aisyah Nahla. Umurnya 2 tahun. Ayo cepat, ayo semangat. Hobinya Ini berdua deh sini deh. Berdua Mara, biar semangat ayo. Terus. Oi Tangannya. teman-teman semua, namaku Keisha Nahla. Hobinya makannya tempe, makannya nyokate. Salamullah ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Terus apa lagi? Abdullah. Ayo papa kan hafal. Abdullah ayo. Ayo Dek, Abdullah sini Dek, Dek. Dek. Mau nggak Dek, lagi. Abdullah. Hah? Ya teman-teman ya, itulah intermezzo teman-teman, hiburan anak-anak teman-teman ya. Ya, ayo teman-teman. Salawatan ujung Bustami ya. Ujung Bustami sekali ayo sini. Ayo bertiga sini. Ayo berdiri deh sini Dek, ujung Bustami Dek. Ujung Bustami. Allahumma sholli. Hah? Abdullah, sini bertiga ayo Abdullah. Teman-teman sini Kak, bertiga ini ayo. 1, 2, mulai. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia
dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adab yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya, apa ibu tercinta. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. di umur 8 tahun Usia kakek meninggalkannya. Tahun 8 tahun usia ini kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling pembela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Iya, dia umur ke-31 dan bangsa. Saat terangkan baru ayat surat mulia dengan 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Kakak. Ayo, tutup. Allah. Kakak anda besar kan? Di sini. Allahumma rahamna bil-Qur'an. Doa. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Rabbi habli muqimah shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'ul fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Mulai tahu kebiasaan rupa-rupanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Woi, aku jadi betul lagi. Terima kasih Kakak Nala, Masya Allah, hebat kali ini. Oke teman-teman ya, terima kasih sudah menyimak, sudah like, sudah subscribe semuanya teman-teman, terima kasih. Udah, Sehat ada berapa selalu, tuh? teman-teman 5, yang berkenan. like-nya ada 2. Iya, Masya Allah teman-teman, terima kasih ya, sehat selalu ya. Ya teman-teman, aduh ya, apa-apa. Saya pamit undur diri. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya ya teman-teman ya. Sampai jumpa di hari esok di jam yang sama teman-teman ya, kita ngaji lagi bareng-bareng ya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya. Ini dek.